الباب الخامس dambugal sappo e joɓangal almusaqatu wal ijara. Eno yewta en fi musaqat e ijara. En anda ko woni nder ɗum. Musaqatu e ɓaradu ko gotum, ko woni ɓaradu on ko junnugol goɗɗo mbuuɗi yo gollu sendon tono. Musaqat ko junnugol goɗɗo jardin on o golla sendon dimɓe ɗen, andi ko gotum, ko woni ko jawdi e dimɓe. Wal ijara e yoɓugol. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أقولني كان كنا لاد أهل خيبر يم خيبر بن بشكل سبهن دقول فكره ما يخرج كيالتة منها إمرد إلي خيبر دين من ثمر إمرد إدم أو زر إن ماري مروجي كتوتة كو آية كو سانكة كو رمت فط كلا كو يالتكم إندر تونتو جدين إدونك جدين إنجسيل دين ɓen ɓe nelaaɗo gollini ƴetta feccere nelaaɗo feccere muttafaqun alayhi. Wa fi riwayati lahuma nare filla e maɓɓe fasaluɓe landi an yuqirrahum biha nde nelaaɗo Allah ñiiɓinanta ɓe ɗum ɗon tabintinanan ɓe ɗum ɗon ala an yakfu amalaha e dow nde ɓe yonata kamɓe nde ɓe gaynata awale goyi nde ɓe wonata kamɓe tun e dow golle ɗe yo nelaaɗo tabintinan ɓe siiñu ɗum wonde ko kamɓe tun gollata ɗon e hoore ɓe hen ɗo feccere nelaaɗo hen ɗo feccere wala hum halano wadade ɓe nisfu samar feccere dimɓe ɗen fa qala lahum rasulullah alayhi wa sallam nelaaɗo jaabiɓe mi siñanta on ɗum nde no ɓirrukum meɗen ñiiɓinana on meɗen ñinnana on biha e gollugol ɗon ala dalika e dow ɗum ma shi'ina embere o komin faala min jaɓita kati min jonnoyamo min faala fa farru biha on sumati ɓe faɗarru biha ɓe ñiiɓi e gollugol ɗon hatta ajulahum Umar ha sayyidna Umar egginoyi ɓe jaɓitoyi contrat e junngo maɓɓe ba khilafa on hewtoyi e junngo makko kanko sayyidna Umaru o jaɓutuno e junngo maɓɓe amma gurdal nelaaɗo ɗam fof e lontande Aboubacry nden duuɓi ɗiɗi e lebbi seeɗa fof ko kamɓe wonno gollude ɗon ko anndingol en leydi anndi mi mara waɗa pré gollugol nde ma mi mara doole komi gollirande hino selli komi jonna woɓɓe ɓe remu en senda ko yaltata ton kon ko woni tun nayomi innuɓe reme hellal ngo sengoto ko min hellal ngo sengoto kono haray ɗo woni almukhabar haray ɗum ɗon sellata. Wal muslim hino ka muslim anna rasulullah nde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dafa ɓe jonni ila yahudi fa ila yahudi khaybara faade al yahudaɓe khaybara ɓen nakhla khaybara tamaroje khaybara ɗen wa ardiha e leyɗele khaybara ɗen fof ala an yata'ammaluha e dow nde ɓe gollirta ɗon min amwalihim immorde jawle maɓɓe ɗen ɓe finance ɓe golla wala homo wodanaɓe chatru feccere tamri ha dimɓe ɗen nelaaɗo kadi hen ɗo feccere tinde saabu ko tawi kon joni ko kamɓe jeeyi leydi ndi. وعن حنظلة بن قيس قال وسألت من لندك رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن قراء الأرض غير مقول ليدن لوين قول ليدن بالذهب والفضة هاركو يبقى أنتك كان إكالس de لوين يرتاقط ليدن ويبقى كان ما كالس فقال أنسمات وجابي لا بأس به إلا لا يدن إنما كان الناس عندك لاتنو يمبي بن هاري yu'ajiruna hiɓe yoɓindirayno hiɓe luwindirayno ala hadi rasulillahi dow jamanu nelaaɗo alal madayanati e dow madayanati on wa ko balal jidal e ka binde canɗi wasiyan e pijigo mina zur'i mina zari immorde e remuruji ara ko ɗum ɗon noon woni ko hana kon madayanat ɗum kaka dunkiji bi mana ka ndiyan ɗan dewata tata ñamete wata moƴƴude ɗon aɓo balal jidal jadwal kaka binde canɗi janni bi mana tawata wawa yoolade yahugo luyna goɗɗo e ɗum ɗon hara an takan jon hiɗa andi ɗon ko dunkiri nde ndiyan dewata e mum maga ka binde cangol noon si cangol ngol heewi illinayi bihi ko woni binde ɗon luwingol goɗɗo ɗum ɗon moƴƴa hari no yimɓe ɓen no luwinayno ɗum fewdo nelaaɗo on say noon nelaaɗo Allah on haɗi ɗum ɗon jon noon fo sikkay luwingol leydi fo no naatori ɗon harmugol hino haɗa no na luwingol ngol fo haɗa ko nden luwinande ɗo woni ko haɗa fa yuhli ko haada oɗo perda wa yuslimu haada oɗo gaño oɗa heɓa oɗa heɓo wa yuslimu haada kenengo kadi oɗa heɓa wa yuhli ko haada oɗa kadi perda oɗa haalko walam yakun latanaki hari on say linnasiɓe ɓen kara an luugol illa haada sona safa sona sifa o façon ɗo on say fa lidalika ko sabu ɗum sajjara anhu waɗi anelaɗo ñaaɗi fi ɗum tumi ɓe harmin fa amma shay'un amma piiji ɗi andanɗa hoorema ma'lumun ko andaɗi madmunun ko fawtaɗi fala ba'sa bi illa alande ɗum ɗon luwete rawahu muslim wa fi no e muɗum bayanu ɓangel ngol
lima ajmala sabu ko laba kon fottana fil muttafiq alayhi e hadise fottanaɗo e muɗum itlaqi immorde wellutugol annayi haɗore nden an kural arde luugol leydi furay kono na luugol leydi furay harmi ko luyingol goɗɗo hara hiɗa andi hellaɗa kelɗa hellaɗa no kelɗi hikkiɗi ko luyingol mo ka kelɗiraɗon hara ɗa andi ɗon kelɗa tewɗa luyinamo ɗo joni noon an a hendi ke joddima ndin ala perdude kanko noon o rema fo yoolo ma fo mutaka nder ndiyam haray ko nden luyinande ɗon harmi wa sabit ibn iddihaki radiallahu taala anu anna rasulullah sallallah alih w sallam wonde nelaɗo nahaɓe haaɗi anil muzara ko wiyete ko muzara wa amara ɓe yamiri bil muajara ko wiyete ko muajara rawahu muslim ayda ko wiyete muzara en yewtino ɗum ɗatta gaddama tafsiru ha firo ɗum feƴƴino ko jondugol goɗɗo leydi ndin luwinamo kanko sengo an sengo hande oɗa gañoyte joni oɗa perda nelaɗo haaɗi ɗum ɗo amma noon hino leydi ndin ndi foppo mayri remu ndi mi luwinima ndi jonnan 1 million ma jonnan garamu 5 kange ma a jonno yaylan waalare si yalti toon aray ko ɗum ɗo wiyete muajara ɗum ɗon hino dagui wan ibnu abbas ƴettama abdoullah ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala wi ihtajama rasulullah sa sallam nelaɗo allah on hombitino wa ata alladi ɓe yoɓi on hajamahu hommutuɓe ajirahu joddi maɓɓe ni walaw kana haraman si tawi laatino num hombitagol hino harmi ma yoɓegol joddi si a hombiti goɗɗo no harmi lam yotihi nelaɗo yoɓatano on tigi tawi no yoɓugol tawi no joddi ɗum hino harmuno ñametake nelaɗo ƴettatano ko harmi kon yoɓa oya rawahu l-Bukhari ko andi ngol en simi gollanima golle dagiɗe no selli kami taksama e majje ko andi ngol en simi hombitima no selli kaminnaji okkayla mbewa ma gertogal ma ko nante sa no simi hombiti awa kadi so tawi mi taksalima few awa a waɗi volonté a jonni laare ko waɗɗa ko no laaɓa min kadi simi jaɓi no daganila hadis isamia temeɗɗe jeenayyi ila fuɗɗiɗen deftere nden hadise temeɗɗe jeenayaɓo wa an rafi ƴettama e rafi ibn khadiji radiallahu taala anhu qala wi qala rasulullah sallah sallam nelaɗo make kasbul hajjani won joddi hombitowo si o hombiti goɗɗo o yoɓama habisun wo ɗum ko sobo ɗum rawahu muslim kono haqiqa tan haray ɗum soɓa wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala wa make qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo make qala allahu azza wa jalla allah daali salasatun yimɓe tato ana min hasmuhum mi wenjodiroya e maɓɓe mi mana min biskitoya tinde e tinde fasa fas yawmal qiyamati ñande dargal yo allah o dandu e jeede ɓe ɗo tato kala amin rajulun gorko aata bi o okka saabu an o okka goɗɗo saabu an summa gadara yetti o janfo alegoy o jaɓita okka ha gayna jaɓita wa rajulun e gorko ba a harran yeyɗo pullo yeeya dimo fakala samana o ñama coggu o ngun harana maccuɗo few o doolamo tun o yeeyamo wa rajulun e gorko ista ajara a jiiran gollinɗo gollowo fastaw fa min hu on timminanamo golle makko ɗen on golla golle ɗen ha gayna kanko ƴettuɗomo golle mo lam yuti ajra o ronkamo jonnude golle makko ɗen e ɓeɗo tato ne allah darodoya e maɓɓe tinde e tasande awa mi innali dey e ka yeeyugol pullo on e enen guine en heɓoyto ɗon kono he hokkugol fi allah ha gayna daro jaɓita e gollingol goɗɗo golla golle ɗen ha gayna ronka mo jonnude joddi ndin ɗon noon yo allah faabo en enen julɓe ɓen fof surtout enen guine en rawahu muslim wani ibnu abbas ƴettama abdoullah ibnu abbas radiallahu taala anhu yo allah subhanahu wa taala on welemo anna rasulallah nde nelaɗo ɗon salah sallam qala o maki inna ahaqqa ma akhadtum alayhi ande ko ɓuuri handude nde ƴettoton joddi e hoore mum fop ajuran joddi kitabullahi ko deftere allah nde akhraja al-Bukhari bi mana wo gollingol gollugol yoɓe landagol joddi taksugol yimɓe ɓen fof ko ɓuuri moƴƴude e muɗum ko jannugol deftere allah nden lando joddi yoɓe haray ɗum ɗo hollali dey enen jannoɓe musidɓe julɓe ko en yawuddete majlisi men on ma l'école men on taksen innen ko ɓe yoɓe nen fende muwa na ɗum ko andingol jannoɓe ɓen noone no ɓe wakkiliri ɓe yoɓi jannoɓe ɓe wo haray baraji no wodani ɓe barke no wodani ɓe hino moƴƴi hino laaɓa no hani no hawri e andingol kadi jannoɓe ɓen kala ko ɓe okkora e nder muɗum hino daggi kala condition hoy ko ɓe warri toon fino darse on laatora hara karamoko en hara ustasi en tultali haray ɗum kadi no hani harma kono noon fi komi jannowo kadi wona mi jooɗo ɗo mi dallinora o hadise ɗo mi inna haray min on simi jannay on ko be tullewru ndun on jannay lantel ma yontere nden on jonnay lantel kawa ibnu maja
wa fil bab ngare dambugal ngal an abi hurairata ko jetta aba hurairata radiallahu taala anhu inda abi ya'la ka abi ya'la wal bayhaqi wa jabir inda tabarani wa kulluha wo kon hadis on fu muɗum di'afun ɗiɗi kala woko ɗi lowɗi wa nabi saidin al khuduri radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam qala ɓe maki man ista'ajara kala gollinɗo a jiran gollo falyuslim lahu yo jonnum ajira taw joddi makko ndi rawa abdourrazak so tawi on tigui golli golle ɗe